Hello SOPI, welcome back to Eimi Thusim. Tuni hin AMASAN inangazingo. Lungsetna Thusim khat SOPI Lelen Baite ahin sutsu. In ngai kom kiddi wahitam. Izi chun apula pada chaina chan hin ngai latin tim na pehnaye. Thumakai. Nunga gol sang lungset hin ko ahin. Aki ngai yo se aki cheng de zi poi. Ahin ki ngai lungset hin ko ahin. Lungset masapen hi agil de in. Asang de sa jen hi. Izi hin koi machan. A first love amil zo zi po hi. Abang lungsit masapen to ki cheng zong khat ni ba nante. Ahin asang pin. A lungsit masapen to alungtup mol so Joulou tami. Abang khanin a lungsit masapen puldo nan hin ko amangin jinei lovin zibin. Abang in fang a first love sa nga phaso akimu zibin. Again te a puldo na ahong ki lezin no min hin ko amang zibe. Izi chununga golong ho lungneo lobin nga ha jingute nikhat le e lungset e dating mi tho ding hi a hi le tu ni hin SOPI Lelen Baite akun ke Lungsetna Thusim khat Guilhung Joulou lungset ki ti chu anangai pan taw hite kanial lai chin ka hova school kana kai chin class 4 chan chu ka ko government school chun lekha kana simin iti chun ken theile ha sata in kahung ki mang chape ona hi iti chun kumle tha hung chalin class 4 ka hin chaizin ko unoi langa kale ka sim ka hin ban som ki nin class 5 fa konin class 7 chan chu ka hin sip ki tan hi le ichi phat lai ta chu ka school of ka class ki ba pi na mei khat chu ka lungin a hin dei len pai kana sul le zing ni khat chabe e jang le amel ka mu lo le ka lung among thei pun amanu chu ka hin ngol pi tho sengin a hi wangin chapang cha ka hi na lai to mi ja cha se ka hi chen a koma Lungsetna thu giti kana sei do ngampun iti chun pha chom khat set chu lunggel ken te hin ku kana mangin hi a hi le hiti a ke zong hin ku ka man jing lain pha le ni ku hong chi chin class 7 chu ka hin jobin agapi high school a ka le ka sim ka hin ban jom ki ni class 8 na konin class 10 chan chu ka hin sim ke ta na hi le ichalai ta chun ka khova nunga mel hoi le phata boy team ki ti khat hi kamit venin hoi ka hin sakinin ka hin dei kitan a hin ama jong hi ka dei le bang usung khat na ki khom hi to ja cha le ki som lona dim jing ka hi zein ka lungsit dam le ka dei dan thu ki ti chu ka sei ngam kit tapon a hin AMASAN nu jong ka sei ngam lo zi a mo vai tham hi zi chun ke jong boy team chu loi le pai zin ka hin ki bop pin ato atham le bol zo si ka hin ki thu pin hi ti chun ki tha kang lobin ka hung ki bop hun ta na hi le hi cha khun chun ka Lungsetna chu ka hin hedo in aman jong agu in ein lungsit do in a hin khoma ka sei lo ji chun aman ei lungsit wang chun ki som lal nan adimin ei lungsit dan thu chu ka comment na sei po na hi a hi le heti chun ke ni zong pha sot pi chu a ki lungsit ta bongin ka hung hun tan hi le ka Lungsetna chu a hung sang che chen a hin ma mel ka mu ting ki som lan man ka dim zin kana se ngam ji po na hi tun ni khan hi ke song ka lungthima lungsit thu gu mo chu ka pu Joulou pha nin ka kho uwa u te khat komin boy team ka lungsit dan ho chu abula panin ka sei pi na hi le amazon ka hin khumandan chu avet le e lungsin ka sei do ngam lo lungwa ka lungsit thu si chu boy team khom an sei pi na hi le boy team min song ka lungsit dan thu ho aza chun ka unu koma e u nunga chingla team nunga phal mel hoi hi za la ke pen ta lungsit e chan ham tin aki som lal dan thu ho an sei jin hi a hin aman jong ina Lungsetna ina de hi zin ka unu koma e o in jong lungsit kana chan sa hi tai tin a hin sein icha kun chun ke ni jong ka hung ki ngai do hunin ki lungsit hin ko chu ka hin ma hun ta na hi ini jong ki lungsit hin ko chu ka hin ma hunin school che di phat ting le ina nga zin tin jong ama ka nai pam ka ki thon khom ji hunin ko in kai ting jong le iti chun ka ki thon ji hunin
Guilhung tu ta le KIPATHU in khu KAHIN mang khompe hunin ahin simlai chapang ka hi hun ji chun ni tha adang le kha ka kisim ji hunin Friday le Saturday ni tha bo nga lal ji thain aje chu Friday Saturday ni tha le kalung sit nu boy team koma kanau te ho to ain ba kholai le nga ka chi ji pin ahin ka chi ji ti ng le bang ima bang ka sei ngam ji pon me phu ka ki oi ji pin mi hok gi hol ji pin ahin anaw nu le ma bo bangin Kison dalnan kadim ziin nga ima kasi ngam sipon ahin ama kom ka le kalung sunga kipanan ay bombzin pasu ukotole patsi lam chazong kanamil leo zin hi ahin khat vei le apa hi ahung khamzin nitha pungsiki hilo le pungkit belle ahung thungzin apa ga rekin ka za phat ole oi thim chun ai no nunglang ko na e sol do ziun ki honjong sender ka kila zipin kiam chakot langa chun ka zam do zibin hi iti a boy thim ka lungsetna ka dei le wangin apa ka mu ji ting le ki song lan le ki phatlam nan ka dim sin again thei pi ji le na hi iti a boy thim to ka kingai lai ta in pa na hung che chin in sung gan thei ha satna ahung sangin ka le ka sim ka hin ban jam zo ta pum na to zo ka hin bol ta na hi ahin boy thim bang lekha sim aban zompe in iti chun achanga chejin hile chom khot jovin khodanga kona ka kho oba school kai dinga hum ho usal khat to hum ki vomin boy thim cho hum khial jet jemin e ya konin ahung ki kang se jep jepmin icha golang pa ta chun aha ki vop ju huntan school ache ding jong le ai ki thon ji hunin iti chun ahung ki sa theile huntan hile I chun kin jong ichigu thang pa to kung ki ngai do hunding a hi dan chu ka hin mo do ta a hin la ima ka koma a sei lo ji chun kin chong ima sei lovin iti chun lungna te in ka gal bet tho ji ta na hi phal la ni ko hung che chen hi le chom khat chovin ka gial bang bangin loi le party a konin a ki ngai hune ti thu ka hin chan I chun ke jong ka lung anam ka pon na the jingin a hin ka lung sit var ji chun ki mai to pi a nga thu cheng khat jing jong ga sei ding chu ka gel le in zo le alung ki su na khan te ka tin ka ki tim lal sa san I ma sei lovin agu in ama pul chu ka hin do ta na hi ai shin hiti a phat sot pi boy thim pul ka hin do chu ka do zo lo pha nen kin jong le kha ka si in ka thot ta na hi le boy thim in reply kham jong ei sa lo hitam ei don but na le kha pe neu khat be jong kanung mu ta pon ichun ke zo kalung ana the zengin kalung chang chu te nga ki sun abangin agu in ka pg ta na hi ichun ken jong khen na ding le kha ka ji ki ta na hi le kalung sit ka dei bal ji chun ken ding chu kalung in ka gyal the mi pon sei di halavin posal pp ekhi wang chun ka li so do lo zengin hi ichun kin jong le kha pe neu khat mi thlutui long pomen iti hin kasuntan hi kalung sit pen la ka dei pen boy thim se newa pot ikilung sit na hi Guilhung Joulou Lungsetna hi ding hitam then iti isjong le nang kalung sit le kahin ngai na hi asang bal jingin kahin khon mil zo po ngi ikilung sit na hi ake eta sa he jong le atha bia na lungsit ka tha chan ki thei ding ha ti a ichile ka pe neu cha na ko ma ko na ka kinet na subulit thei hi kit ding ham ti a ke khela ka hin sol cho hi ni na san pi thei kit le chun ka no mi ka naw boy thim lungsi ni ne hin sang ke nin tin le kha chu ka thot ta na hi a hin ke man boy thim ka lungsi na ka dei the wangin aman wang alung dei pa to no mi hin ko mangin don but kham cha jong ei sa ta poi a hin chom khat chawin ama jong alu oilo hin tin loile pai lang zo in e hin ho pin ke ya tin pa ka hona lungsin amangin ama mi ki lungsin zo asang che che in chom khat jawin ang ki cheng hon tan tu hin cha pasal khat jong ani hunin in khunom ta in amang ta be alang khana ken thei tang pa kin fam ka sian gol ngai boy thim hi ka first love a hi ze in sot le phat sot pi apul kana dovin ken thei te in hin ku ka hin mangin hi le phabeb zavin
lungsit ngai lo ding le kahin khoa chen khom pi ding nau chi na hongin kin zong boy thim thla na kanein ven boy team na hin ngai he zong le ba ilo ding ham Guilhung Joulou Lungsetna hemayetin katha in nau chin ta ki ngai lu te in tu ni gen ka cheng khom hon ta na hi alo SOPI te hi chan hin thusim chu ke chai tan hi chi thusim hin sun SOPI Lelen Baite chunga KIPATHU SANGTAH KAHIN pongin chule hi chi thusim ki sut na ball kill su kill se kill anom kha le na ki ngai dam otin abula pat a chai na cham hin ngai tha zo si chunga KIPATHU SANGTAH KAHIN ponge ABAN long let top machine gun in the world ihin ngai kom kit diu hi in like share le subscribe bo pomin ananga zingote Nằm nếu thôi nên mình ngó xa Cả lung xếp na như xa